Ćao drugari! Dobrodošli u Pametko kviz, gde svako pitanje čeka baš tebe. Opusti se, razmisli i zabavi se. Ko je napisao Romea i Juliju? Koliko igrača ima u jednom košarkaškom timu na terenu? Šta je tempo u muzici? U kojoj godini je završen Drugi svjetski rat? Šta je prav ugao? Šta je Mlečni put? Koja je najbrojnija zemlja na svetu po populaciji? Šta znači skraćenica DNK? Koji je hemijski simbol za živu? Koje godine je potonuo Titanic? Šta je periodni sistem? Koja je najveća životinja na svijetu? Koja je jedinica za električni otpor? Koji je službeni jezik Brazila? Koji je najzastupljeniji gas u zemljinoj atmosferi? Koliki je zbir uglova u trouglu? Ko je otkrio Ameriku 1492. godine? Izračunaj površinu kruga poluprečnika 5 cm. Šta znači skraćenica URL? Šta je osnovna jedinica života?
Šta je bajt? Ko je bio prvi rimski car? Koji je žan romana Veliki Gatsby? Koji je najtvrđi prirodni materijal? Glavna ekonomska aktivnost u ruralnim sredinama? Navedi primjer plemenitog gasa. Koji je najveći okean na Zemlji? Zbir unutrašnjih uglova petougla? Šta znači skraćenica RAM? Koje godine je pao Berlinski zid? Koja je najmanja država na svetu po površini? Kolika je dužina maratona? Kada je počela Francuska revolucija? Ko je izgradio piramide u Egiptu? Koja država je nacija duge, Rainbow Nation? Koja je najviša zgrada na svetu? Ko je tvorac teorije relativnosti? Koja je najviša planina na svetu? Kako se zvao prvi kompjuterski virus? Koja je najveća planeta Sunčevog sistema? Koji je simptom dehidratacije? Koliki je nagib horizontalne linije?
Koji organ pumpa krv? Šta znači podudarno u geometriji? Glavni instrument u simfonijskom orkestru. Koji je bio prvi predsjednik SAD? Vrednost broja pi na 2 decimale. Koji je najduži planinski venac na svetu? Poznato delo Vincenta van Gogha. Hvala što ste gledali. Nadam se da ste uživali i naučili nešto novo. Ako vam se svidelo, zapratite nas. Vidimo se u narednom videu.